Dalvis. Zahaya za ptsinzainao amin'ny hira, Allahu Akbar. Tsinjainao anao raky ndraiky patronao ndraiky shaitany nataonao pacte. Fa tsy zahainao ny mpitsinjainao amin'ny mizikiny, Allahu Akbar. Boîte de nuit, karaoké. Izy ko DJ am boîte de nuit mandefa hira, Allahu Akbar, stop. Mitsangana nareo manafo musulman, kacher, PD, mandana am DJ. Teneninareo fa mahampina anay PD nay ty, fa mahampina anay figenay kacha ty, fa zay tsy andeha hitsinjaka amin'ny hira mitondra titre, Allahu Akbar. Vacances baka tsaky nakaza azo libra. Na bombom kada. Balampodiko ndraika. Za. Anareo magnano izy, za mitokeke. Za mahinakin kajenareo mativy. Ampodiko ndraika. Ampodiko iranterakaly ty. Bodiko sti. Ade dikuranga. Zegny déjà fa dénigrement amin'ny kristianina. Zagnahary hoy izy satria izy musulman, zagnahary tsy nanambady tsy niteraka satria izy olo madio. Or que kristianina nagnambara fa Jesosy zanaka zagnahary. Dénigré denao zegny da. Dénigrement rataony zegny. Bon, za ndraiky tsy andeha mpiady kristianina ndraiky ry musulman. Za ko me détail. Détail baka me konaro. Ino hantony vien direct magnano dénigrement fa Jesosy tsy zagnahary tsy zanaka zagnahary fa zagnahary tsy miteraka. Or que izy nagnambara itiny zanak'olahy tokana. Mba tsy ouvert za rehetra mino azy fa hanina ny fiainana mandrakizay. Ho an'le kristianina. Dénigrement. Ok. Bon, za tsidika amin'igny fa le la musique. La musique izy idirantsika io. Atsika tato ny koragna fa hoe idalvisy manogny Allahu Akbar amin'ny ranany mila dosy le Allahu Akbar. Tsary nisy kabarony rythme mihitsy rango voalohany. Atsika tato tsary ny koragna rythme zay fa tsika ny koragna hoe tsy mety aminay musulman le Allahu Akbar atao agnatin'ny hira fa aramo aminay musulman le mihira déjà tsy mety izy koa na musulman marigny tsy mahazo mihira. Ka iterakaly io musulman. Izy zegny nahazo signature baka amin'ny alana ro tagny fa izy mahazo mihira. Izy zegny nahazo io baka raha zavako tsy takany saignin-drô donto be tsisy jery be dondrombelo aby reto. Mampalahelo olo koa saigninany donto. Za matetiky manao exemple saigny io karaha ataony tavoangy. Misy tavoangy mifody na idigna rano tsy midika ao. Misy mitsikilagna hely raha mitete igny le bado aby regny. Fa misy raiky donto tsisy raha midiky. Misy raiky ny sasany mibangabanga karaha io izy ahidinao direct mazava aminany. Direct nagnova nareo fa rythme tsy mitovy. Aramo aminareo musulmany mihira. Aramo dasy pitarigesako anareo. Nareo raha marariko mare. Raha ataonareo fo za namborako anareo. Nareo raha hoazoko niany. Dasy za nambotro anareo. Raha ataonareo anamborako anareo. Asa tsika iza izy ty. Ty furaimpa malo eto tsy mety vita anareo tsy mazondra. Kapokapoko amizay gauche kapokapoko à droite. Hanao kataty. Hanao katata. Zanaovanareo izy. Aso idirako amin'ny YouTube lasité. Idirako amin'ny YouTube lasité waho. La musique en islam, autorisée ou interdite? La musique, c'est haram, c'est illicite. À part les anachid, où c'est juste des vocaux, il n'y a pas d'instrument musical. La musique qui est accompagnée d'instruments musicaux, elle n'est pas autorisée. La musique, à savoir les autres. Mazava zegny, la musique qui est accompagnée des instruments musicaux aramo.
Donc, ihira nataony terakaly accompagné par les instruments de la musique. Misy guitare, misy batera, misy fility. Izegny raha zaveko aminareo jerinareo daba mirefarefa amin'ny tany tsy mahazony raha reto. Haramo aminareo ny mihira. Ke nagnino ma iterakaly amizay silamo karaha nareo mihira tsy itifirinareo lohany. Fa i Dalivis tsy silamo izy mety mihira satria tsy silamo. Azonareo comparaison raha volako zay. Izy tsy silamo karaha nareo. I donc izy afaka magnano zay raha tiany satria mihira izy fa tsy magnasaha. Fa aminareo samby anareo silamo, anareo pino silamo, mitondra fa anareo silamo, le mihira suivi par l'instrument musicaux reto. Tsy mety. Nareo fa nivolako depuis le départ. Raha tsy hainareo, tsy hainareo za. Raha tsy hainareo kon tsy hainareo e. Raha tsy hainareo, tsy hainareo. Nareo magnaraka arabo reto olo reto. Arabo reto olo reto. Izy nambarandreo. Illicite. Kofa la musique areha l'instrument musical aminay musulman. Riro tsy nagnambara amin'olo razagna hafa hagny aminay musulman. Donc anareo musulman fo ndreo tsy mahazo mihira nareo io. Fa zahay tsy musulman ka za tirenareo ngano raha tianay zahay me. Asa donc mbola tsy ko tsy mibenga eto jerinareo tsy raha jerinareo mibenga ndraiky anareo maty. Volagna nareo fo izy ampodiko aminareo. Repeat again izy siny vaza. Autorisé ou interdit? La musique, c'est haram, c'est illicite. À part les anachid, où c'est juste des vocaux, il n'y a pas d'instrument de musique. La musique qui est accompagnée d'instruments musicaux, elle n'est pas autorisée. La musique, à savoir les instruments de musique, c'est interdit. Quand on dit la musique, on parle des instruments. Parce qu'il faut savoir que le chant en soi n'est pas interdit. Si les instruments de musique sont interdits, qu'est-ce qu'on fait des bruits de bouche alors? Hirdraba midika amin'ny page nakady. Asa mety mazava aminareo partiranio teny vazaha azo nitako teny gasy. Maro koa témoignage ny fondy anareo Madagascar ay mbala mi confirmer hoe haramo aminay silamo ny mihira. Mihira suivi des instruments musicaux. Donc ir guitare, ir batera, ir orgue, regny ma interdit aminareo. Fa zahay tsy agnatin'ny silamo zay afaka mihira loangy bary mety aminay. Miaraka instrument médicaux ne satria zahay tsy silamo. Fa anareo manompo zagnaharinareo ndreo tsy mety. Karaha mazava non mais ça va pas là hein. Mari loatra jala Madagascar ok. Ny marigny ndraiky tsy marigny tsy azonareo. Harony raha tsy hainareo mivohavoha fo silamo. Silamo. Za tsy mila mianatra ela raha ataonareo jiaby haiko imparien. Mazava volagna teo igny e. Fady aminay islamo ro tsy nivolagna fady amin'ny vazaha, ro tsy nivolagna fady manogny agnarana zay na miantsa zegny, ro tsy nagnano zegny, iro tompiny teny arabo miteny vazaha regny. Ro tsy nanokony mitsy tao eke olo baka amin'ny tany efa fiaviagna ihira nogny agnarana zagnahary agnano lakbar ke fady. Ro tsy nagnano zegny. Fa ro nagnano hoe fady aminay islam, zay islam fady. Fa ro tsy nivolagna risaka lava ry antisaka ry antiromba ry antimoro iry borzany ry merina ke fady mihira le Allahu akbar. Ro tsy nagnano zegny. Sarotro mahazo hono anareo zao. Mazava donc igny. Nambarako anareo tsara teo zegny. Ny publieko sary ny la musique ny Ismaël Terakaly. Baka saigninareo mibiagna. Anareo mitsy tsy magneky koa lafa musulman tsy mahazo mihira. Or ke Terakaly musulman iringily sady mbola magnano dénigrement koa izy amile hira hoe Jesosy tsy zanaka zagnahary tsary niteraka fa olo maloto folo miteraka. Donc atsika jiaby ambony tany eto olo maloto nefa zagnahary mitsy nagnirika hoe mity raha mamino any tany. Koa baka karaha zegny anareo silamo jiaby tokony tsisy miteraka tsisy nanambady. Or ke anareo mitsy polygamie. Alaiko baka amin'ny hiran'ny Terakaly alaiko baka amin'ny hiran'ny Terakaly tsisy problème amin'ny islam. Fa baka amin'ny hiran'ny Terakaly ndesiko mikoragna aminareo eto. Zagnahary madio tsary nanambady tsary niteraka dikan'izegny anareo manompo izy tokony magnaraka izy. Tokony tsy manambady tsy miteraka anareo tsy magnano polygamy. Manambady 10 manambady 7 manambady 10 olo araiky lehilahy araiky aminareo. Donc olo maloto jiaby anareo koa araka ny hiran'ny Terakaly io. Koa araka ny hiran'ny Terakaly io. Ay tany mety bafilinaka fa tsy regninareo tsara hira. Ampitandrignesiko tsara za baka mivolagna raha sans preuve tsy naka. Atopetako eto preuve à l'appui. Satria nagnambara tsara zao hoe zagnahary tsy olo maloto, zagnahary tsary niteraka. Donc zegny le miteraka olo maloto. Donc anareo silamo jiaby maloto. Samby kirengo eto fodika zay fa tsisy mandeha paradis any. Atsika samby may eto fodikany zay. Io edy avy ako zany volagna raha tsy hainareo. Ay na bombofo ndraiky mamy. Raha tsy hainareo. Tava eo e. Masam. Raha tsy hainareo.
Iran terakaly zany ndesiko mamala anareo musulman eto. Iran terakaly izy musulman karanareo. Mazava doko. Terakaly antena dénigrer le christianisme mihitsy. Jesosy io izy tsy zanaka Zagnahary fa iraka fotsiny. Or ke Zagnahary koa nampianatra anareo ny vavaka ninona taony. Amin'ny agnaran-dray sy ny zanaka sy ny fanay masiny. Itiny zanako lahy tokana izy mba tsy ho very zay rehetra mino azy soanana ny fiainana mandrakizay. Am job doko misy zigny fivavahagna zay na koa tsy diso. Am job ao misy zay. Ke donc anareo volaiza magnano polygamy. Manomboko zao nareo tsy mahazo manambady tsy mahazo misongo satria olo madio Andriamanitra tsy niteraka tsy nanambady. Donc anareo mpanompo izy mila magnaraky izy tsy manambady tsy misongo. Amizay anareo vo madio am Zagnahary nareo. Tanky anareo manambady miteraka misongo anareo maloto. Tsy ho zao olo moziki ny avanareo musulman karanareo. Bokara chombe nareo aminaka. Zara beti fu recherche tata satellite naka jaby mitsangana. Yura chombe nareo aminaka goto nareo tia hady. Za tsy tia hady. Fa la vérité. C'est pas la même chose. Olo tia hady na kote la vérité raro différent be le razy. Asa regny tsika ziny. Regny tsika. Regny tsika tsy regny tsika ziny. Donc regny tsika. Asa mpodiko reko koa musulman tsy azo mitandregny la muziki. Musulman izy itsy ny volagna vazaha itsy ny volagna gasy izy sady tsy mahazo tsy mahazo magnano tsy mahazo mitandregny. Attends, on va rechercher ça. On attend nareo sababu maro. Tsy azonareo no. La musique en islam, autorisée ou interdite? La musique, c'est haram, c'est illicite. À part les anachid où c'est juste des vocaux, il n'y a pas d'instrument de musique. La musique qui est accompagnée d'instruments musicaux, elle n'est pas autorisée. La musique, à savoir les instruments de musique, c'est interdit. Quand on dit la musique, on parle des instruments. Parce qu'il faut savoir que le chant en soi n'est pas interdit. Si les instruments de musique sont interdits, qu'est-ce qu'on fait des bruits de bouche alors? Donc regny tsika jiaby tsisy raha mety azaveko aminareo ka anareo tsy mahazondraha. Tsisy raha tokony azaveko aminareo fa mazava zay. Anareo musulman ro fady mihira ry. Fady magnano Allahu akbar nareo la musique fa tsy zahay tsy musulman. Zay tsy agnatiny. Anareo mitondra fadinareo. Pare fadinareo ndesanareo. Fa olo jiaby aza tirenareo ngaraka fadinareo. Anareo napidiky fadinareo aminareo tompony. Atsika ko tsy razagna raiky. Anareo ty ho razagna musulman agny. Anareo zo gasy baba gasy reny. Anareo ty ho razagna musulman. Zay tsy ty ho razagna musulman rigiribe nareo ah non. Non. C'est possible mihitsy zay. Anareo ndo ty ho razagna musulman fa zay tsy ty ho razagna musulman. Anareo ty ho razagna musulman magnaraka musulman nareo tsy mahazo mihira. Illicite mihitsy sans discussion baka zay tsy razonao to. Rien à faire. Kofa hira misy ny kapekapeka ary gitara ary bize tsy azo atao mihitsy aminareo anareo musulman. Fa tsy aminay zay tsy musulman. Zay mety fo magnano satria zay tsy musulman. Asa mazava erika io. Tsy nikoragna rythme reo to. Anareo tsisy jery rythme nira io tsy vira rythme nira dalvis. Tsisy koragna rythme to. Anao koa fa musulman tsy mahazo mihira. Anareo mijaly. Migadra rango anareo velogno zisaka anareo maty tireny fotaka migadra fo. Anareo mijaly. Tsy hira tsy agnano fety nareo mijaly. Ka io baka nagagaza. Finoagna anao. Nagnino ma olo tirenao mila magnaraka aninao. Aza mifampaneri-tery fa samby magnano ni nani. Aza mifampaneri-tery. Hatova foninao. Azava koragna to igny. Pour nous les islam, c'est illicite la musique, c'est haram. Nambaran tsara ichi volagna pour tout le monde entier dans tous les autres tous les osa. Ichi nagnano zegny. Ichi nagnano ke olo jiaby agnabony ty tontolo tera zao tontolo zao tsy mahazo mihira. Rocha dala. Tsy haiko e. Matry zao kibegry vaza zay nani. Naharegny baka tsika teo e. Ananaisa anao donc tsy mitandregny raha nalefako teo e. Anao mila mitandregny. Ampodiko ndraiky baka za tsy raha namorogno izy ty. Za ko tsy namorogno e. Za mampitandregny. Gaso. Islam, autorisé ou interdit? La musique, c'est haram. En islam, autorisé ou interdit? La musique, c'est haram, c'est illicite. À part les anachid où c'est juste des vocaux, il n'y a pas d'instrument de musique. La musique qui est accompagnée d'instruments musicaux, elle n'est pas autorisée. La musique, à savoir les instruments de musique, c'est interdit. Quand on dit la musique, on parle des instruments. Parce qu'il faut savoir que le chant en soi n'est pas interdit. Si les instruments de musique sont interdits, qu'est-ce qu'on fait des bruits de bouche alors? Mazava donc igny. Interdit amin'ny islam la musique. Za tsy namorogno baka. Za ko tsy mahay mamorogno e.
ara tserektsero hoe fondifondy aminareo Madagasikara iny magnaboaka volagna zay hoe fady la muzika ny silamo za tsy raha mamorogno za fa nagnamaranareo za nagnano live na camarade nagnasara olona sahiko aby regny vavanareo fo anamborako anareo raha volagninareo fo hisy boka io intanana. Monsieur l'imam, La musique en islam, autorisée ou interdite? la musique c'est haram, c'est illicite. À part les anachid, ino namarako anareo haram la muzika aminareo fa tsy eo koa anareo nivadiky tsy mitovy rythme amin'ny dalvisy tsy hisy koragna ny rythme atsika rango voalohany azo magnano lelany agnomby io za ndraiky ambava tsy tsara mitanany tenina atao anareo mety mivoly mitandregny radio atra tsy maintsy andeha amin'ny radio zigny anareo mety voly Facebook mitana koroany fo anareo eo amizay anareo tsy maharegny ilany dalvisy zay ty tsy voly andefa izy koa fa lerane alefane c'est balé parce que vous êtes si musulman c'est ni ça les fades la musique on n'est pas fades nous hein allez bisous.